So hello everyone, welcome back to another vlogs. So pinia vlogs man ke nang letum pan tara lang so long ki bipon la all karbiang long la long bichi do talent hunt pulong mane final la lo pini la si tabang so final la long ke ningarong meme la si nili tum metang hemisi nili pisar so po ta final long lidun lo asi alang hello alang men ke Rustom terang nasi alang non pini cepati don po final long nasi ni tum non tamik bom lo non recreation park angden situ nasi alang hello Rustom terang nasi alang ayen pen pitong nang tum han dili channel pan kipui ni RG point ahok lo pini all kari benglong long beach du karbi telen han pini kijut siang deng lo nasi nili pini chok si same nili lunu langlang po la si nangli tum sap bori po la si nangli tum kado ka ve la nili bong subscribers doan aphan nili hin pen nangli tum aphan tamane hirjumi nang pin pu busi ning thelo. Hello guys, kado ka vetame la pui ik phan hirjumi pin ring tha alang li phan la long bichi tu telan han pining 2023 aning kan pahai dunik vek tha anang tu me hirjumi pen asi mo taralang sule chitong nang kado ka veta. So guys, non mangke finally taralang sule alo la non rehearsal kuri bom lo lai tum and non bangke ik perform lo la ke entertainment round lo tango nasi labang so round long iktum non perform bom lo nasi langon tunang guys alun arjume vikan nasi kado ka vita nang support ng pot choro lo ikpan hirjume pipot So non man ke lehi chopa do karbiang long CM Dr. Tuliram Ranghang lapende Surjo Rongpar lapende Difu Lumba Jong MSc Surgery Kimung alang nituman alhi aman pen chopapon si alhi aman pen chopa eloten alhi tubanon ki kana baklaman po. So guys nonabang ke kan lang pon sineng labang so ke kan ke non upcoming KYF 50 Golden Jubilee along Surihini 2000 dance munit kanji pa alun lo alun jume vik saminili alun mang bi bedalo athemo copyright wang juita thek amasi nili abang lapu alun abang veleg music si bidun rong lo sami halabang so alun jong si abang so alun bang ke kan mote jume ek vikan same dia tha copyright wang juina pu matha joine si nili la bangso alun bang ke pavik derlo asi nali tum ki kan bang ki chengmen ki jut an lang ik thornon lang me ik vik an mo upcoming 50 golden jubilee hol bang ke 2000 amoniat si kan ji thawal bangso alun aki kan step ke lamat lo stamia up armu bang sab so nang ong chat po asi ki kan step hai me vik an non bang ke stage ta bihek lang abi hek policy ki kan bang da kome hek lo si non si ki kan charlie bom lang la alang ni tum si ki kan ki thana tum no tho alang ni tum si mo kapre ka hawarong sami alang ni tum si than thu po la si lang mi o ki kan step hai bang ke once the perfect ke kali lang but as lang mi ulo la karbi ki kan mati ning sam umati di pining golden jubilee KYF ke alon du ik viji
Nasi kado ka vis tami chatong ikpet nan festival along le. Nasi bangso kikan tami ilitum thenglong polong po. Apne pining abang ke ilitum along nong nam chithangklong papon Bollywood singer alang lis tami bangji chupapon lo. Nasi nonikana bang ke long bichidu. Long doi koan. Audience ta duthui ko lo. Kang sampen pustami. Se nili nali tumhana paklangi po joni si bonakang samsami video nangen pidun lo sila bangso video skip dari non lang ik pa ju thornon so namang ge aklim so tum ke kan lo nami o pop ta dance crew pop dance crew alang ni tum kanai bom lo alun la dak tami copyright bang ijuna pu matha joini si lun bipon pidel lo si dia than ni theka thek the pot si non ke kan da lang mi go step ta si alang ni tum bang bi hak pustami ke kan bang ke step bang ke lang mi bi ke kan lang pon sinang komar di de don mar de tum video ke lang pajudik thor tha lapen labang ke bang ni bang nong kam je edilo labang so alun ek lang jume ek big lo alun ta mane non nang don par ju long ne delo se dia tha alun bang ni leng par ju pon ek delo bons tami ke kan bang lang mi ek big music of that pu phis tami nang tum ke lang maning sam oji ni chini asi pajudik thor tha nang tum kado ka vis tami so nani tum jong si nili channel along aki milang polote na subscribe pik tha lapen bell icon da berek tha lapen labang so video ke lang yung si nani tum nang ning samjin polote nili video phan like pik tha lapen comment long nang thanik non lapen nani tum ke share bang na tengni gri ke share bang tengni gri nani tum ka dok ka ve nang jirpo nang jirpi phan stame share bang tengni gri lasi nang share pik vek tha ka dok ka ve stame chuning ri lo lasi nona bang ke kanjut elote lapu contestant atum kachapati le arju ponchunang
are jalbang jase satum kangwai ating ben ilitum non paklang kono na masila bang sore jal kipati clear kon dia phan ilitum becho pauli sarpo sar Dr. Tuliram Rohang sar bhansi so are jal pathan bhi phan chuli goi confidence ke la high nai lu mane la ko chalo Zero perfect lo. Cái thò bằng đen nên si chơi nghịch bỏ. consolation lu te Là si chỉ ní lo bon pin số ba lo số lo. chini na de lo À tum do ne pin da ka char ju tha de ho. Alisa in TP. pardon ju alisa Là bằng cái long iki suring koi đó là ta. Amen kate ram ben suring koi long ik pom. only mistake 20 bate or 30 rong ko Anh cái nút tôi thôi là khi nhỉ anh đây cái mang cái là cái pin số ba lo số lo na tum da là. Alah ko bote la. Rustom Terang. Rustom Terang bhai to second Là cái suy thong kép anh ông ấy long ik pom. Anh cái chênh xia nông ấy bằng cái Golmika lại có mất lo pin số ba lo số lo Suarlo Aroso Golmika rap tu melong sini lihat ceton nun po Golmika tok BP Gulmika So guys, lapu ik result trong hong lo aning kluk kluk klak klak pulo la non result trong hong lo Tom Terang la sinali na hole do sa tami dawai no la sila so no epajiri bhan ke ilitum kaching hona em sir Surzorong par balang li phan ala li ding pensi kamu pasilun he kiching silun he oh lag makai ye mamne se mise janong kari yang thu ma thatelo Pake Golmika top VP lagi ini tu kacing hona CM sir ari ding pensi tipo la se la ke suri fokep anong la se pilon hoke nambo lain lo last kilo num sia bhai go thi bolbo last kilo num si ni pulet ye confidence thi dikam so 50,000 only the olo ni kan bukulia pasi chithani ma kya hai ti phu si thani ni bukulia pati famous tu bhai ni long ru lo to churolo sir lanakan sampen nange dudun fort apen churolo ning laning apa so finally nono bangke media tum lapu ar jubom lo langkai lapu ke dai si purple bangke alisha lo la bangke third position ambar kala ik bangke second position lo ampar ke langbong bangke first position lo la ke ilini rubina kropi asupi lo alangli ke first position lo. So thank you everyone for supporting my brother. So finally ni first runners up longon lo prize money 30,000 certificate and trophy do nasi nane tum kadok kavya here jumi pensi ke hai dun lo nasi choro par lo nasi thank you so much for everyone for watching my video. Take care, bye bye.